회개하는 죄인의 심령 속에 복음이 임한다는 사실입니다. Гимшиж байгаа тэр сэтгэл зүрхэнд Бурхны сайн мэдээ орж ирдэг. 회개하는 죄인의 심령 속에 Гимшиж байгаа гим нүгэлтний сэтгэл 회개 зүрхэнд 없는 복음은 있을 수 없는 거예요. гимшилгүй сайн мэдээ гэж байх аргагүй. 그래서 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 돼 있습니다. Тийм учраас л гимшиж сайн мэдээнд итгэх тун гэж байгаа шүү дээ. 하나님과의 관계가 회복되려면 Бурхантай харилцаа дахис хэрэгъя гэвэл 가장 중요한 게 뭐냐? хамгийн чухал нь юу вэ? 회개하는 심령인 거예요. Гимших сэтгэл. 회개하는 심령. Гимших сэтгэл. 그때 하나님이 기적을 일으키시는 거예요. Тэр үед л Бурхан гайхамшигыг харуулдаг. 그때 은혜의 큰 비를 내려주시는 거예요. Тэр үед л Бурхан нэгүслийн аадар борог оруулдаг. 마가복음 1장 15절에 말씀하시잖아요. Марк 1:15 дээр хэлж байгаа. 가라사대 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 Тэр цаг биелээ оллоо. Бурханы хаанчлал айсвэ. 회개하고 복음을 믿으라. Гимшиж сайн мэдээнд итгэх тун. 사도행전 3장 19절에도 Үйлс 3:19 дээр 너희가 회개하고 돌이켜 죄 없이함을 받으라. иймээс гимшицгээ гим нүглээ үгүй болгохын тулд эргэцгээ. 회개하고 돌이켜야 되는 거예요. Гимшиж эргэх ёстой гэлсэн. 우리가 신앙적으로 성장하지 않는 가장 큰 이유는 뭡니까? Бидний хувьд итгэлээрээ өсдөггүйд хүрэгдэг хамгийн том шалтгаан юу вэ? 회개하는 신앙이 없는 거예요. 회개하는 신앙. Гимшдэг итгэл бидэнд байна. 우리가 구원을 받을 때도 회개하고 구원을 받았습니다. Бид бүхэн аврагдахдаа хүртэл гимшиж байж аврагдсан биз дээ. 우리가 신앙의 성장도 회개를 통해서 성장하는 거예요. Бидний итгэл өсгөд ч бас гимшдэг байж өснө. 회개하는 신앙이 없이는요. 우리의 신앙은 든든히 세워지지 않습니다. Гимшдэг итгэл бидэнд байхгүй бол бидний итгэл бат бөх байх боломжгүй. 자, 출애굽기에 보면 Гэтэл номон дээрээс харах юм бол 모세를 통해서 율법을 먼저 주셨습니다. Бурхан Мойсегаар дамжуулан эхлээд хуулийг өгдөг. 그리고 성막이 나중에 주어지잖아요. Тэгээд хожим нь асар буюу тэр ариун майхныг өгдөг шүү. 하나님의 공의는 뭘로 나타납니까? 율법으로 나타납니다. Бурханы шудраг ёс тэр хуулиас нь харагддаг. 예. 그러나 성막은 하나님의 사랑을 나타내 주시는 거잖아요. Харин тэр асар буюу майхан Бурханы хайрыг илэрхийлж байгаа. 율법은 죄를 정죄합니다. Хууль бол гим нүглийг ялалдаг. 그러나 성막은 죄를 용서해 주는 자예요. Харин тэр ариун майхан бол гим нүглийг уучлдаг газар байсан шүү дээ. 회개와 복음이 있는 겁니다. Тэгэхээр гимшил болон сайн мэдээ хамт баг. 회개가 먼저고 그 다음이 복음인 거예요. Гимшил түрүүнд байж дараа нь сайн мэдээ байдаг. 신약 시대의 세례 요한도 회개의 세례를 먼저 외쳤습니다. Шинэ гэрээний үед баптист Иохан ч гэсэндээ гимшлийн баптизмыг эхлээд 그 хүртээсэн. 뒤에 은혜의 진리의 예수님이 이 세상 가운데 임하신 거잖아요. Түүний дараа нэгүслийн үнний Есүс энэ газар дээр ирж байгаа. 바울도 하나님께 대한 회개를 먼저 전했고 Паул ч гэсэндээ бурханд хандаад эхлээд гимших ёстой гэдгийг тунхагласан. 그 다음에 우리 주 예수 그리스도의 복음을 전했던 겁니다. Түүний араас бидний эзэн Есүс Христийн сайн мэдээг тунхаглаж байгаа. 그래서 세례 요한은 이렇게 얘기하잖아요. Баптист Иохан ингэж хэлсэн. 나는 너에게 물로 세례를 주었고 Би та нарт усаар баптизм үртээсэн. 근데 그 뒤에 오시는 예수님은 성령으로 너에게 세례를 주리라. Харин миний араас ирэх нэгэн бол ариун сүнсээр баптизм үртээнэ. 회개의 세례가 먼저라는 겁니다. Тэгэхээр гимшлийн баптизм түрүүнд 정말 байна. 하나님 앞에 내가 어떠한 사람인지를 고백하는 것이 먼저라는 거예요. Тэгэхээр би бурхны өмнө яг ямар хүн билээ гэдгээ түрүүнд өчтдөг байх хэрэгтэй. 근데 우리 인간의 마음은요. Гэтэл хүн бидний сэтгэл ямар 어떤 гэж 마음을 갖고 있습니까? ямар сэтгэлтэй байдаг вэ? 내가 죄인이라는 걸 고백하는 걸 굉장히 두려워합니다. Өөрийгөө буруутай, өөрийгөө гэмтэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэг. 그걸 창피하게 생각하는 거예요. Харин ч үүнийг ичих зүйл гэж боддог. 아담도 한번 보세요. Адамыг бодоорой. 하나님께서 아담을 부르셨어요. Бурхан Адамыг дуудсан. 아담이 죄를 짓고 숨었잖아요. Адам гим нүгэл хийчгээд нуугдсан биз. 하나님이 아담이 어디 있는지 몰랐을까요? Бурхан Адам хаана нуугдсныг мэдээгүй болов. 몰랐을까? Мэдхгүй байсан болов. 다 알고 계셨어요. Мэдж л байгаа штэ. 그런데 부르셨어요. Тэгсэн мөртлөө бурхан дуу. 아담아 내가 어디 있느냐? Адама чи хаана байна вэ? 그때 아담이요. 아, 나 여기 있어요 하고 이렇게 나오지 않았잖아요. Тэр үед Адам би энд байна гэд гарч ирээгүй. 그죠? Тийм үү? 뭐라고 하고 나왔어요? Юу гэж хэлж гарч ирдэг үлээ? 내가 부끄러워 두려워하여 숨었나이다. Би ичиж айсандаа нуугдсан билээ гэж байгаа. 내가 하나님 앞에 죄를 범했고 Би бурхны өмнө гим хийсэн. 그 죄 때문에 부끄러워서 숨었습니다. Тэр гим нүглээсээ болоод би ичиж нуугдсан. 그 부끄러웠지만 담대하게 하나님 앞에 나아갔다라는 거예요. Эцсэн ч гэсэндээ ичиж байгаа ч бурхны өмнө зоригтойгоор гардаг байх хэвээр. 자기 죄를 숨기고 숨었던 것이 아니라
그 부름에 응답하고 나갔다라는 거예요. өөрийнхөө гим нүглийг нуулгүйгээр түүнийг ил болгож бурхны өмнө гарах хэрэгтэй. 우리에게 중요한 것도 그겁니다. Бидэнд чухал зүйл тэр байна. 자기 죄를 숨기는 것이 아니라 өөрийнхөө гимийг нуух биш. 하나님 앞에 당당히 내어놓고 나가야 된다는 거예요. Харин бурхны өмнө зоригтойгоор ил гаргаж бурханд ойртох хэрэгтэй. 내가 부끄러워서 숨었지만 Тийм ээ би ичиж нуугцаа. 하나님 앞에 고백하나이다. Гэхдээ бурхан танд өчөж 내가 байна. 이런 죄가 있습니다. Надад ийм гим бий. 내가 이 죄를 버리기를 간절히 원하나이다. Би энэ гим нүглийг хайхыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 이런 마음으로 나가야 된다는 거예요. Ийм сэтгэлээр бурхны өмнө гарч очих хэрэгтэй. 그럴 때 하나님께서 그 무화과 나뭇잎을 벗겨주시고 가죽옷을 입혀주시잖아요. Тэр үед бурхан яасан бэ? Тэр инжир модны навчаар хийсэн бэлхэмжийг нь тайлж малын арьсаар хийсэн тэр арьсан дээлийг өмсгдөг үсттэй. 바로 구원의 옷을 입혀주시는 거잖아요. Энэ нь авралын хувцсыг өмсгсөн гэсэн үг шүү дээ. 이 무화과 나뭇잎은요. Энэ инжир модны мөчр 며칠만 지나면 부스러져서 다 떨어져 버리는 거예요. хэд хоног өнгөрөхөл юм бол хатаж хорчин унана. 아무리 자기 죄를 가리려고 해도 가려지지 않은 거예요. Хичнээн их гим нүглээ нууж халахлахыг хүссэн ч халахлж 자기 чадахгүй. 부끄러움을 아무리 가리려고 했는데 가려지지 않는 거예요. Өөрийнхөө ичгүүрийг хичнээн нуухыг далдлахыг хүссэн ч боломжгүй. 그런데 하나님이 만들어서 입혀주신 그 가죽옷은요. Харин бурхны хийж өмсгсөн тэр арьсан дээл 너무나도 편한 거예요. өөрт нь үнэхээр амар байгаа. 자유롭게 하는 거예요. Өөрийг нь эрх чөлөөтэй 아무리 байж. 앉았다 일어서도 부스러지지도 아니하고 Суугаад боссон ч тэр нь одоо унана гэж байхгүй. 눕는데도 불편함이 없고 Хэвтгэд ч төвөг байхгүй. 자유를 주잖아요. 자유. Өөрийг нь эрх чөлөөтэй болгож өгж байгаа. 구원의 옷이 그거잖아요. Авралын хувцас бас тийм бидтэй. 우리는 죄의 종으로 살았습니다. Бид бүхэн гимнүглийн боолоор амьдарч байсан. 근데 그 죄의 종에서 우리를 해방시켜 주셨잖아요. Гэтэл гимнүглийн боолоос биднийг чөлөөлж өгсөн. 그게 예수님인 거예요. Есүс тийм ээ. 바로 내가 회개할 때 Би гимших үед 예수님은 내 안에서 역사하시는 거예요. Есүс миний дотор тэгж ажилласан. 내 마음을 가볍게 하시는 거예요. Миний сэтгэлийг хөнгөлсөн. 내 마음을 자유케 하시는 거예요. Миний сэтгэлийг эрх чөлөөтэй 내 마음을 болгосон. 행복케 하시는 거예요. Миний сэтгэлд аз жаргалыг оруулсан. 그래서 회개는 구원 받을 때만 하는 것이 아닙니다. Тиймээс энэ гимшил гэдэг чинь зөвхөн аврагдах үед л хэрэгтэй зүйл биш баг. 구원 받을 때는 당연히 해야 되는 것이고 Аврагдах үед ч ойлгомжтой гимших ёстой. 구원 받은 이후에도 하나님의 관계를 우리는 계속해서 이어가기 위해 회개라고 하는 것은 필수적으로 들어가는 내용입니다. Аврагсны дараа ч гэсэндээ бид бүхэн бурхантай үргэлжлүүлэн зөв харилцаатай байхын тулд энэ гимшил гэдэг зүйл бидэнд зайлшгүй байх ёстой зүйл болж байгаа. 왜? Ягаад? 죄가 있는 이상은 내 기도를 하나님 듣지 않으시니까. Гим нүгэлтэй байгаа тохиолдолд бурхан миний залбирлыг сонсохгүй учраас 하나님의 관계가 회복되지 않기 때문에. бурхантай харилцаа маань сэргэхгүй учраас 호세아서 10장입니다. Хосея 10-аас харъя. 10장 12절입니다. Хосея 10-12 Зөвхт байдлыг тариалж хайр инэрлийг хурааж ав. Боловсруулаагүй газараа хагал. Учир нь эзэн чиний дээр зөвхт байдлыг асгахаар ирэх хүртэл түүнийг хайх цаг нь одоо билээ. 예, 굳어지고 메마른 땅을 갈아엎듯이 Боловсруулаагүй тэр газрыг хагалдаг шиг 내 안에 강팍한 내 마음을 회개로 갈아엎어야 되는 거예요. бид бүхэн өөрсдийн дотор хатуурсан байгаа зүрх сэтгэлээ гимшлэр хаглах хэрэгтэй. 그렇게 마음을 새롭게 하라는 겁니다. Ингэж сэтгэлээ шинчилж бай гэдгийг 그렇게 хэлсэн 하고 байна. 하나님을 찾아 돌아갈 때에 Ингэж би бурхныг эрэлхийлэн бурханд хандхад 의를 빛처럼 너에게 내시리라라고 약속하시잖아요. чиний дээр зөвхт байдлыг асгахаар ирнэ гэж хэлж байгаа. 그래서 히브리서 6장 7절로 8절에도요. Тиймээс Еврей номны 6-гийн 7-8 дээрээс харах юм бол 가시와 엉겅퀴를 내리면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되잖아요. хогийн ургамал халгааг ургуулбал хэрэггүй болж хараалд ойртон шатаагдж төгсдөг гэж байгаа. 우리는 회개하고 돌아가야 되는 거예요. Бид бүхэн гимшиж иргэдэг байх хэрэгтэй. 비는 하나님의 은혜를 말하는 거잖아요. Бороо бол бурхны нэгүслийг хэлж байгаа. 좋은 열매는 믿음에 합당한 순종과 선한 삶을 의미하는 겁니다. Сайн үр жимс гэдэг нь итгэлтэй зохистой амьдралыг хэлж байгаа. 가시와 엉겅퀴는요. Харин энэ хогийн ургамал халгаан 회개하지 않고 죄 가운데 살아가는 모습을 가리키는 겁니다. гимшдэггүй гимнүгэл дотор амьдарч байгаа дүр төрхийг зааж байгаа. 하나님은 돌이켜 돌아오기를 원하시는 거예요. Бурхан эргэж гимшиж ирээсэй гэдгийг хүсдэг.